Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Hamutuk hohau, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita, e a programa Raburas Vida Espiritual. Edição Atos Nem Walunulo. Hawata hakarak hase itabot sira. Hodilorinetik reflexão badak. Nebe convida itai de idak. Hatama ang o hamot an iha nainya presença. Atubele conecta homaromak. Qualia honia. Consciente an katak naimaromak hamutuk na fating hoita lorong kalan. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadomi. Reflexão dene mak rona maromak conhece maromak no lautuir nai maromak nia hakarak. Idane mak ação idane be dia klihotu. Hosi relação kleang no significativo. Hosi ita ema criatura nainiang. Liafuan ronane implica atufo atenção banai maromak ninia liang. Nebe manifesta li hosi Bíblia, oração, natureza, no guia Espírito Santo niang. Hafuan liafuan conhece. Nemak sei profundiza iha itania karakter. Atributo sira, no plano sira iha itania moris rasik. Liu hosi itania conhecimento, kona ba maromak nia liafuan no reflexão sira seluk. Liafuan ida seluk ne bedehang lau tuir maromak nia hakarak. Nemak halo ita atu obedece baninia ukunfuan sira no larang meting iha ninia hanoring. Maromak ninia graça makatudu mai ita hodi manifesta. No ita di idak hatene hodi simu realidade moris niang ho dificuldade sira nebe iha o solok sira nebe ita simu hosi maromak. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadomi. Ita tama uituang, hodi reflete hamutu. Ita hakliang liutang, liafuang nebedehang, rona conhece no lautuir na maromak ni hakarak. Rona maromak, liuhosi ninia liafuang, mak Bíblia. Sai principal forma ida nebe maromak rasik makwalia ba ita ema. Ita precisa holaram badinas atule maromak ninia futar liafuang liuhosi Bíblia. Estuda, medita, hodibele, reflete, no compreende, maromak ninia hakarak no ninia propósito sira. Hawakarak husum, sekarik, ita ya uma iha Bíblia. Ita badinas le Bíblia ne? Ita loke taka, hodi le maromak nia futar liafuang. Ita compreende, no ita tau ba ita nia vida prática ka kalai. Iha punto seluk ne bedehang, ita rona maromak nia liang liuhusi oração. Oração makanesan diálogo ho maromak. Ida nebe ita ide idak expressa ita nia necessidade. No rona nai maromak ninia hatang. Iha hakmatik interior ou exterior no iha fiarmeting. Ita reza hodiak, ita rona maromak ninia liang,
ita compreende onsa ita senti maromak iha ita nielet, maromak kwalia ba ita, no ita hatang saida. Iha mos Espiritu Santo nebe ukun ita niya ang, ita niya hanoing, ita niya hakarak, nebe hamaluk ita atu hatang nenek ba maromak niya liyang. Espiritu Santo maggia no hanesang konselheiro ida, nebe ajuda ita atu hatene lia los. No halo discernimento ruma, hili ida nebe diak, no ida nebe at ita tenki husik, hodi lao tuir maromak niya hakarak. Na furak nokmane criação hototo nebe revela iha maromak niya berang bot, maromak niya manifestação sira, no matenek na iniyang. Ronanaing no harena insira ma Cristo hadumi. Iha parte seluk, atu conhece maromak ita hatene ona katak liu hosi Bíblia. Ita bele estuda Bíblia. Ita profundiza, ita estuda nebe ho sistemático com a base sagrada escritura. Hodihalo ita hatang maromak niya plano, maromak niya promesa sira, nebe hafong ita niya moris. Tamba iha Bíblia, maromak kwalia bao, bahaw, bania, baita hutu. Base sedet, nebe iha fiar kleang ba maromak. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadumi. Liu moço si oração, halo ita niya relação íntimo, ba maromak, no halo ita conhece diak liutang, maromak nese. Selos mag maromak, tan sahaw fier niya, tan sa niya bukahaw, tan sahaw akarak atu kualia honia, tan sahaw senti katak niya lahusikaw, niya basic bahaw, ida neba maromak, nebe moris, bolu o, bolu haw, no bolu ita hotu, atu lao tuir dalang los. Ida nebe niya rasik hatudo may ita. Hafoing, liu moço si experiência. Ita conhece maromak liu si experiência. Furak, kmok, kmanek, terus. No experiência sira nebe karik hakanek ita niya fuang. May beketa tau. Experiência pessoal ho maromak. Liu hosi niya tulong sira. Milagre ruma moço karik. Grasa waing nebe itay de idak simo. No mos halo ita bele hasoro prova sira moris niyang. Nebe ajuda ita atu compreende no confia baninia fidelidade o larang luak maromak niyang. Ida fali nebe halo ita bele conhece maromak diak liutang mak ita niya comunidade. Comunidade, iha paróquia, iha grupo niya larang, iha sociedade, iha família, iha escola, ka colégio, no mos comunidade ba ema consagrado sira. Tang ne iha comunidade, ita ni relação ho ema selo, ita moris ho ema selo, ita ni fraternidade, amizade, hodi hakiak unidade. Hodi halo ita bele hatene tulung malu, aprende ba malu, perdoa malu, compreende malu, no hatene simu, ema seluk nia presença, iha ita nia moris lorlorong niyang. Ita nia conhecimento, kona ba maromak rasik, makliw si komunidade. Ronanaing no harenaing sira ma Cristo hadumi, ida ikus makdehang lao tuir maromak no halo tuir maromak ni hakarak. Ida ne belemos iha punto tolo. Ita niya obediência, ita niya confiança, no ita niya serviço. Ita implica buat sirane hotu, tuir ita niya hakarak atu, halo tuir maromak ni ukumfuan sira, Santa Creda niya hanoring, no tau ba vida prática.
confia, lara meting ba maromak. No, ho itani serviço, servi e mahotu, utiliza itani matenek, itani dons, talentos, capacidades sira hotu, atu bele halo dia kliutang. Hautaka ho lia fuang Santo Padre Papa Francisco, ne bedehan. Mota se lahemu rasik niawe. Ai se lahan rasik nia fuang. Lorong se la fo naromang banyaan rasik. Moris ba ema seluk ne natureza ida. Ida ne diak wanghira o feliz, mas be moris ne diak liu wanghira ema seluk feliz tambao. Ita halau ita ne moris o perseverança e fiar no obediência, mak fundamental atu rona, atu conhece, atu halo tuir, no lao tuir maromak ninia hakara krasik.